Šesto poglavlje, Dhyana yoga. Svevišnja božanska ličnost reče: onaj ko nije vezan za plodove svog rada i ko radi iz dužnosti, utemeljen je u odvojenom redu života. Takva osoba je pravi mistik, a ne onaj ko ne pali vatru i ne vrši nikakvu dužnost. O sine Pandua, treba da znaš da je ono što se naziva odricanjem isto što i joga, ili povezivanje sa svevišnjim, jer niko nikada ne može postati jogi ako se ne odrekne želje za zadovoljavanjem čula. Kaže se da je za početnika u osmostrukom procesu jogija delovanje sredstva, a za onoga ko je već napredan u jogi je prestanak sa svim materijalnim aktivnostima. Za osobu se kaže da je napredna u jogi kada se odrekla svih materijalnih želja i kada ne nastoji da zadovolji svoja čula niti vrši koristoljubive delatnosti. Uslovljena duša se uz pomoć uma mora izbaviti, a ne degradirati. Um je prijatelj uslovljene duše, ali je njen neprijatelj. Za onoga ko je ovladao umom, um je najbolji prijatelj, ali onome ko to nije učinio, um će ostati najveći neprijatelj. Onaj ko je ovladao umom je već dostigao na dušu, jer je stekao mir. Takav čovek ne pravi razliku između sreće i nesreće, toplote i hladnoće i časti i nečasti. Kaže se da je osoba utemeljena u samospoznaji kada je zahvaljujući znanju i spoznaji potpuno zadovoljna. Takva osoba se naziva jogijem ili mistikom. Utemeljena je u transcendenciji, samoovladana. Sve što vidi, bilo da je šljunak, kamenje ili zlato, vidi jednakim očima. Smatra se da je osoba još naprednija kada na svakoga, na dobronamernike, dobročinitelje pune ljubavi, neutralne posrednike, zavidne prijatelje i neprijatelje, pobožni i grešnike, gleda jednakim očima. Transcendentalista treba uvek da zaokuplja svoj um, telo i jastvo odnosom sa svevišnjim. Treba da živi sam na usamljenom mestu i da uvek pažljivo vlada umom, oslobođen želja i posesivnosti. Da bi primenjivala jogu, osoba treba da ode na osamljeno mesto. Položi kuša travu na tlo i prekrije je jelenskom kožom i mekom tkaninom. Sedište ne bi trebalo da bude ni previše visoko, ni previše nisko i treba da bude smešteno na sveto mesto. Jogi onda treba nepokretno da sedi na njemu i primenjuje jogu da bi pročistio srce vladajući umom, čulima i aktivnostima, usređujući um na jednu tačku. Jogi treba da sedi uspravno sa telom, vratom i glavom u pravoj liniji i da neprekidno gleda u vrh nosa. Tako neuznemirenog i ovladanog uma, bez straha, potpuno se uzdržavajući od seksa, treba da meditira na mene u srcu i prihvati me kao krajnji cilj života. Stalno vladajući telom, umom i aktivnostima, mistični transcendentalista ovladanog uma dostiže Božje carstvo ili Krišljino prebivalište, ukončavajući materijalno postojanje. Onaj ko jede previše ili premalo, te spava previše ili ne spava dovoljno, ne može postati jogi, o Arđuna. Onaj ko ima uredne navike u vezi uzimanja hrane, spavanja, vežbanja i rada, može primenom sistema jogi oblažiti sve materijalne patnje. Kada jogi primenom jogi ovlada svojim umnim aktivnostima i utemelji se u transcendenciji, oslobođen svih materijalnih želja, kaže se da je dobro utemeljen u jogi. Kao što plamen sveće na jednom mestu bez vetra ne treperi, transcendentalista koji vlada svojim umom uvek je postojan u svojoj meditaciji na transcendentalno jastvo. U stanju
u stanju savršenstva koje se naziva trans ili samadi, se, zahvaljujući primjeni joge, potpuno uzdržava od materijalnih umnih aktivnosti. To savršenstvo obeležava sposobnost jogija da čistim umom vidi jastvo i uživa i raduje se u jastvu. U tom radosnom stanju osjeća beskrajnu transcendentalnu sreću koju spoznaje transcendentalnim čulima. Tako utemeljen nikada se ne odvaja od istine i misli da nema većeg dobitka. Utemeljen na takvom položaju nikada se ne koleba, čak ni usred najvećih teškoća. To je prava sloboda od svih beda koje nastaju zbog materijalnog dodira. Jogi treba da primenjuje jogu sa verom i odlučnošću i ne sme odustati od puta. Treba da odbaci bez izuzetka sve materijalne želje koje nastaju umnom spekulacijom i da tako sa svih strana umom vlada svim čulima. Postepeno, korak po korak, osoba treba da se uz pomoć inteligencije zasnovane na potpunom uverenju utemelji u transu i tako sredi samo na jastvo, ne misleći ni na šta drugo. Gde god odluta zbog svoje treperave i nepostojne prirode, jogi ga mora povući i dovesti pod kontrolu jastva. Jogi čiji je usredsređen na mene bez sumnje dostiže najviše savršenstvo transcendentalne sreće. Takav jogi je koji je iznad gumne strasti, spoznaje da je kvalitetno istovetan sa Svevišnjim i tako se oslobađa svih posledica prošlih dela. Tako se samoovladani jogi, neprestano sledeći proces joge, oslobađa sve materijalne zagađenosti i dostiže najviši nivo savršene sreće u transcendentalnom služenju Gospoda s ljubavlju. Pravi jogi me vidi u svim bićima i sva bića vidi u meni. Samospoznata duša svuda vidi mene, istog Svevišnjeg Gospoda. Za onoga ko svuda vidi mene i sve vidi u meni, nikada nisam izgubljen, niti on za mene ikada izgubljen. Takav jogi koji obožava i služi na dušu, znajući da smo na duši i ja jedno, uvek ostaje u meni u svim okolnostima. Savršeni jogi je onaj ko u poređenju sa sopstvenim jastvom vidi pravu jednakost svih bića u njihovoj sreći i nesreći, o Arđuna. Arđuna reče: o Madhusudana, proces joge koji si sažeto opisuje izgleda mi nepraktičan i nepodnošljiv, jer je nemiran i nepostojan. Je nemiran, buntovan, tvrdoglav je veoma snažan. O Krišna, mislim da je teže obuzdati nego obuzdati vetar. Gospod Šri Krišna reče: o Kuntin, sine snažnih ruku, obuzdati nemirni je nesumnjivo vrlo teško, ali moguće sleđenjem odgovarajućeg procesa i odvojenošću. Osoba neobuzdanog teško može dostići samospoznaju, ali onaj ko vlada svojim umom i trudi se na odgovarajući način, sigurno će dostići uspeh. To je moje mišljenje. Arđuna reče: o Krišna, koje odredište dostiže neuspešni transcendentalista koji se u početku posveti procesu samospoznaje s verom, ali kasnije odustane zbog svetovnog duha i tako ne dostigne savršenstvo u misticizmu. O Krišna snažnih ruku, zar takav čovek koji odstupi od puta transcendencije ne gubi duhovni i materijalni uspeh
i ne iščezava kao raspršeni oblak bez ikakvog položaja u bilo kojoj sferi. To je moja sumnja. O Krišna, molim te da je potpuno raspršiš. Niko osim tebe ne može odagnati tu sumnju. Svevišnja božanska ličnost reče: Pritin sine transcendentalista koji vrši povoljne aktivnosti nikada ne biva uništen, ni u ovom, ni u duhovnom svijetu. Prijatelju moji, onaj ko čini dobro nikada ne biva nadvladan zlom. Nakon mnogo godina uživanja na planetama pobožnih živih bića, neuspešni jogi se rađaju u porodici pobožnih ljudi ili u porodici bogatih aristokrata. Ili se, ako nije dostigao uspeh nakon dugotrajnog bavljenja jogom, rađa u porodici transcendentalista koji sigurno posjeduju veliku mudrost. Takvo rođenje je bez sumnje retko u ovom svijetu. Po rođenju oživljava božansku svjesnost iz prošlog života i ponovo pokušava da napreduje da bi dostigao potpuni uspeh. O sine Kurva! Zahvaljujući božanskoj svjesnosti iz njegovog prošlog života, odmah biva privučen principima joge, čak i ako ih ne traži. Takav ljubopitljivi transcendentalista je uvek iznad obrednih principa spisa. Kada se jogi iskreno trudi da dalje napreduje, pročišćen od sve zagađenosti, nakon mnogo života takvog napora dostiže savršenstvo i na kraju dostiže vrhovni cilj. Jogi je uzvišeniji od askete, uzvišeniji od empirijskog filozofa i uzvišeniji od koristoljubivog radnika. Zato, o Arđuna, u svim okolnostima budi jogije. Onaj ko s velikom verom uvek prebiva u meni, ko u sebi uvek misli na mene i transcendentalno me služi s ljubavlju, najpresnije je sjedinjen sa mnom u jogi i najuzvišenije od svih jogija. To je moje mišljenje.